Glavni razlog što sednica na dogovoru između odborničkih grupa, prvo razlog za sazivanje vanredne sednice je bio jedan, a nakon dobijanja materijala razlog za sazivanje sednice je sasvim neki drugi. Prema tome reč je o jednoj obmani koju je načinio predsjednik Skupštine, mada je i na samom u okviru dogovora šefova odborničkih grupa iskristalisalo se tada razlog sazivanja sednice, što smo mi znali da koji je razlog, ali se htjelo 7. tačkom dnevnog reda oko reorganizacije sudstva vezano za teritoriju opštine Aleksinac, da ta tačka bude glavna tačka i noseća tačka i nijedna druga tačka da ne treba da budu stavljene na dnevni red. Čak ja sam predložio, obzirom da je izuzetno velika suša, a opština Aleksinac je poljoprivredni kraj, da proglasi Skupština u okviru pored te tačke oko reorganizacije sudova, zahtevao sam da se proglasi elementarna nepogoda na teritoriju naše opštine, što su neke vojvođanske opštine to učinili i da se te dve tačke stave. Međutim, nakon dobijanja dnevnog reda vidjeli smo da razlog sazivanja sednice je sasvim neki drugi. Reč je o propustu koji je na prethodnoj sednici Skupština učinila, predsjednik Skupštine i skupštinska služba nisu verifikovali ostavku mandata odbornicima koji su izabrani iz redova vladajuće koalicije za direktore javnih preduzeća naše opštine. I tu je došlo drugi razlog je, za razliku od ranijeg perioda, unazad 15, čak i 20 godina, kada se svakom građaninu koji je želeo da se obrati Skupštini omogućilo da se obrati Skupštini sa zahtevom, normalno, po poslovniku nije imao pravo glasa, ali da iznese neki svoj stav. Ovaj puta vladajuća većina onemogućila je šefu odborničke grupe iz DSS-a i bivšeg predsjedniku opštine Ivanu Dimiću da se za skupštinskom govornicom obrati odbornicima i građanima. Znači, to je jedno vraćanje unazad. Po mom mišljenju, mi smo bili revoltirani takvim kako obmanom i takvim jednim postupkom vladajuće većine koji nas, što se tiče negovanja demokratske tradicije u okviru našeg parlamenta i dobre komunikacije, to, kažem, vraćanje unazad, i onda smo revoltirani svim tim i odnosom napustili sednicu Skupštine. Ovo je napuštanje ove sednice. I čak je na sastanku šefa odborničkih grupa ja sam predložio da se redovno pre zakazivanja sednice pozovu šefove odborničkih grupa, da se govori otvoreno. Mi poštujemo vladajuću većinu, ali tražimo minimum poštovanja za nas, za opoziciju, korektnosti, ne obmane, ne prevara. Nismo mi deca, mi smo školovani ljudi, obrazovani i tako dalje.